ka refa nga no walum arbitrage be commission ne vraiment in tamo imbaknika imo fay faden parce que funjuñ e ngara ka inane funjuñ commission na mbahe i nek arta nek den na taxa pirke ngarate mek mais ngaret na it imna grand in xaar Diouf vraiment waga magra ina paho yele anu matenit parce que mi dasinum ke andona ten amateur ke la ten layanum tela me xan nu moof i mbiyana den 4 séances ka andona ye formation nga ref ka monsieur Mendy gara men i a fiyana den ke nit in mojane ino teg bo pare commission ngara yaqin parce que commission ne pap in bef ma teb in bef ma mais vraiment commission ke ambara etatina paax wede coda de arbitre ambare etatina paax parce que a jega ma andona ye of toloranga maga fit wagu ngo suttaga mais o arbitre combat ne bugor setani ka Doudou Sané na ma frère mana to arbitre Biram Mbissine mana kaga wage ref to kaga na ata problème ke mbira la ya xame na mala sa nu mbak na tanga njom diwo arbitre nga ma fir katande to anda e kaga anda ata nyakal binaga Biram Mbissine ageno ngal nemba mala dene boya mbam ka geno kate mena xum ngem parce que nyakal ne dem biuna arbitre ga am arbitre fa milaw mi asan arbitre fa nafna asika mbay mbiro kurpeñ to bondi o leng lay tenti arbitre fa ga ando ngel fopanga in ga atano ngel lakas arbitre gam lawonge ajgande mi milaw wemo d'accord mbira ajel to ba pare arbitre fi afi kaga wagano aj promoteur sa ajeli voilà i mais kaga ref problème ke fop amateur ke fop pir ke ke dom na den abit fa ajgande na ten def problème ke mi pasio njom ino no deux voitures ke do ko mbaken law ngay ten setani dum yen fadi de ma moof sikamba yale wida abit fe ka nafin o ku nangit abat non nafno ten mi ga mi ya kam jir sax mais ga ke inna xama sax mi andinum peut fium jufan im arbitre fate asikamba yale jufanum parce que asikamba yale anda me mahala afuten hana moof sikamba yale lay neten moofi dimle ino moof tela me nono jomne wa gertit nen lay ne no après ku ofika o anduna ofitika mais dimbale in bu combat dikke ka apang mais après mi nanim taga dara to arbitre fa ku te wa una sikamba yala arfa nga ka te wenin parce que dapire ne nan tuma arfa nga ka te wenin warranu naf fata data jega wala fata yon tidna te arrêté combat ne parce que juge anim deuxième juge anim troisième juge are bo pare a xawa nafa sikamba yala okeke hakur peñ kaga mose to CNG ne département de Foundiougne layme Foundiougne ne département de Foundiougne to leng na ne mate ajken njoma fak anga o fete arbitre to kaga mose are anga mbi fiun xaye o ajel kon fat i yemale o fop rek fop fata yemale en voilà Assane yakarama yakar meke horene layna émission fi fop a yaaji amma wawno lay komi leng ndax itam xana jekka andona a yifa ngarten a jekka andona après yifa ngarka ten nda premier partie na jega inchallah deuxième partie waga jekka xay koy andona noke andona i lamtamo ten ndax a jega ten ka andona xay i mbasan to o bug no lancer ndax adna itam o kiin wage an fop leg jekka andona xayn kamof to i njomno itam a may détail mayu fon xaref ka andona refa kamof to buga dans le département ni andona ne njomne waru ñaƴit puga itam o lancer a nam i mbaru mbago mbi no ke no ten def e mbago mbokatirox bo saison fe weta i ɗeetna i mbagna moofit promoteur amateur mbir comité fe saqna njomne est ce que kaga refano kaga a refanami a paax parce que andame o ɓiy département ne refum o ɓiy région ne refum même a refangen département ne sa ino région ne i moof i asana jegange o daaw a jega wa mbefanuna meen o daaw xaye njom in mbarno saqana qoox in mais i ndetanga bo olof ke a njangatin ndax a ɓay in négligence ino to promoteur ke fat a jega autorité ka mbefna meen no fata ndam promoteur ke parce que promoteur ke département ne wala région ne a ñoowdandayo to autorité mbef kam région ne
to commune ten ref fop la rek te ref député fa te ref maire fa te ref ministre fa xaye a ndamtange promoteur ke no njom xana yen te ref xar fata ndamta den financièrement parfois parrain ke itam financièrement oxu ƴufanoona te reculer ong xaye andoona yee waagiro jeg namano ye sax ay orange keek de mbi'aniidong ay parrainage ay kene waagatino jeg sponsor ke waagino jeg kon keke maire ke mbaru ndamta in autorité ke den mbaru ndamta in ino promoteur ke autorité war waago lay ngar yo mbak meek cooɗa nuun keek nu ndemaare it keek maire fu xooyna meeka promoteur o layne o buganga te fakanang chaque jour njom sax te fakanang chaque jour njom a maga e sax parfois a jeg kana roka puisque itam autorisation fo ɗek ngan a jega ka andoona yee a jega ma ta itam kene itam a garanga fogaam foge sport a jega xa layama ye ke njoma ɓeka kam commune ke football ɓekiran kete ɓeka ten soom na ɓekan parce que football o janganga xaye semaine ne kete ɓeka fu njom ne o jangin moitié journée kete ɓeka ga'im sport fa waguna ɓek kam commune wala kam département parce que ɓekay kam 10% ne 100 000 ken leyange mairie stade tama jofa no mairie reta jamano ke avant 10% ke a ngara a tikitalu talon lu jikoox ona 10 000 a njegu yo ten mairie 10 000 o ɗeeto jikooxanga nama lay sax o jikooxanga 20 talons pod ma coodkang 20 fois 10 000 200 000 a jega njom in pasi presque 200 000 xon leyange 15 naak ke 200 et quelques mille i ndabdu mairie 200 et quelques mille ke i njeg na bénéfice presque ka njemo xawa mengoor quoi parce que o ɗeetangaan o diviser angaan par deux de mengoor o ɗeet tige ka ɗoma to ka jeg'u a re'anga ka i ɗeg a billet den normal sax a xup kega kaaga mais ka i ndet bo i njaltataare den a mbada yi parce que xano jik nombre de ticket ke o jikanga 20 talons ke fop xano ɓisid mairie para foy a foy layong de dena mbuguno kase a bo 20 talons ke mbi o ɗeet 20 talons fois 100 de kase in kase den bo pare a tadidong contrôleur de contrôler ang kam njom ne ndax we jikooxa a ticket den wala jikooxiro ticket den i kon ke i ñowan meek département ne vraiment wagano lay mi koy vraiment mi saɗarinum o lay parce que kam ñoowin ke ñoowuma koy saɗarinum o lay i ka to ɗom trop njoma ɗom te ref mbirna te ref amateur fa te ref o pafako xa fop ka ɗom fop njomo rek i parce que in fop na ngeta no piste ne kon vraiment i mbara mbago ndamtir aada ne ret ba mbir wala Assane yakarame koy i ngara mbaktandoor ne ke i njeg i mbug ina wax dëgg yàlla i njegate no saaxo leŋole ke moƴu may nda ne i mbika rek xaƴa mbaas ka mbaas bo jaf lakas inchallah continuité waago jeg roga fi waago figa sa Ousseynou Madine i lakasa maad xana jeg oxeta andoona yee encore promoteur ke i passe ren o kiino ke laygin xaye go ye andoona yee site internet fi andoona yee ten xewna jamano ne mag ne lay tan te ref Thior Production TV te mino jala njom a ñoowdana xaye a jega may ko andoona yee o buganga no ga coret ka ndiiki tegar a sibli om no ke andoona yee promoteur ke ta xot ka lakas o ngene fo encore yete fadiidna xayego fo xayego ke andoona yee wax dëgg yàlla no ke lewna xaye fo ke nga'na fo question ke i cooɗoma xaye no ke andoona yee ten ref émission ne avant o tagato kontaan hélas kontaan na nuun rek Thior Production kontaan no ten rek Thior Production njom in ne gaage ten eetumo o layit parce que ten eetaxamo contact i andim tama xottu numéro es ken taw kam kontaan no ten i kan kontaan no ten i site ke fopit koy nun mbogu yaay parce que nuno fop mbogul li calel ke ken waaw a re ange nuno kon xan njom ne moƴo suuxe parce que mayu ten nun na tuta in ten vraiment ken taw it xaɗana nuun nu moof o njak xa télé xoox nuun Thior Production moom xaƴin fa roog rek parce que roog waagu rabda nuun kam ɗaay bo yete layaxama ye faake ka i mbugo ɓeer meen ndax waxe meen leyne refim meen mais xam fexelo tout pour gar leyam heure ne waagona disponible pour waago ɗeet na andoona yee xan waago gar i to vraiment
kontaan nun rek waaw halaka pour walu abonnement fe ko wi andone def fans ke wi andone def fans njom di production wi andone fogole itam xarit ke waaw leyanu ne abonné leen Thior production fode nu njom soom aada cosaan fop a fiya mariage fop ku xalateerona rek a xalatan xupun simna fop koy simna a Mamadou Sarr a Grand Salé Kharites prési in te ref Abdou Mané o xaga ten leya ten ref 3e jumeau in waaw a Ker Farba Genu a refo ɓiy Masir in vraiment ku ga'ona a nana i to tamu i nga'on neek mbanu refuma Dakar mano den i mbefa i vraiment ka mbi'in bo a Dakar sax mboge ino mbef famille leng ne Njaaya sime to Mané sime vraiment kontaan no ten i kontaanam trop pirke yit vraiment waaw pirke yit vraiment dayam na nuun parce que poids nuun nu ngar oxu ga'oona peser a 100 kilos wala plus de 100 kilos o gar no ngel o ga'a ka felonga ga'a ka feɗaronga to o muñan bote fag wala o xawel ten fo ku fi'oona o jagasile ku ga'oona o muñan bote fag nu comke vraiment kam remercier a nuun continuer nu kaaga parce que sport ka te fela a feɗara i a felanga fat i njaɓe a fela a feɗaranga i njaɓe a feɗara mais xaye a refanga ino promoteur ke yit a felanga anda ye a fela a feɗaranga yit anda ye a feɗara i mais fat i ndamirito ino fop mbogu yaay te ref Sen TV na te ref promoteur fa te ref amateur fa ino fop Djidji Ka fe sax tena fogu parce que tena ngottayo i Guigui me moom a mbakange o leng garke waaw njom in ne gaage ku te maya xorom fop ye Guigui final fe te ma frère ga iro teen son ga iro teen a kim njom ne fel ate kon den xup den saqu xorom fete i den saqu xorom te sinna fop kono fogole internet ke i njoka njal a paax njom di production plus particulièrement Assane fi andoona yee ten i soɓu meke ndeysaan Assane Ndiaye no ke andoona yee ten a jaɓanana in nda itam i njokana njal a paax na disponibilité fe ndax jamono fa fiiqa ndigi ndef nda itam fop ten ref ke andoona yee ten ref wallu i njom ne rek mbugo lalit rek o kiino kiin me farona rek no ke jala a neewa ke jega teen wala jafe-jafe jega teen nda itam buge fe bugoona a yoonale mos buge ten ref Guigui wa Fafak wa amateur ka pir ka o kiino kiin a ɗikandir ka encore ten refe tam caate ke andoona yee ndefe na caate Somba ka wala bo kam département fe de ndef ka ken fop pour o ñoowdan ke andoona yee ten ref cosaan ne yo kon ne i mbika rek njokna njal a paax a paax waaye njok i njal a paax andoona yee Thior production te fodna camara fe calel mosu ke te jala na tey fe te jala na yar fa tegin fe jala nda itam mbokatine fokatira ke no ado sereer nda itam njoka njal a paax a paax e andoona yee ten ref ndeysaan internet ke na nu xa andoona yee in way taaga rek dem a mbuuda a mbelaqinooxa a accompagner encore ke andoona yee ten ref ndeysaan i ndef site internet fe kon o fogole i njoka njal a paax a paax layanu ne koy Assane xe ngoog i ndef Ousseynou koy gareer nda Assane fe ñangar Ousseynou xa maaga i lay i njoka njal o fogola Njomdi o fog Mbin Farba o foga Look o foga nuun o foga Njafe i mbaseero leŋ o fogo Sénégal département ndeysaan Foundiougne région Fatick i mbaseero leŋ kon i cooɗa nuun dig daje na émission fa lakas joka njal